Da ka jingshim khia jong UMLA ka maulai ka sarkar jala ka lamang riu kulun riu saulak khandai pu arja tingka ka pisan na ka benta ban bujili ya ki pai bala pei bat bam sarang kibala siang na du usnam kha khandai spa nyop sau bat kibala dap sapun riu snam bakiladon hapo khndo kiban bujili na du na janiyang ba mudrik nong kunri na molai petrol pom hadu maliwan jong kamadat baki hajar lum jingtap ka balang presbyterian ban pin pau ya ka jing songo halor kani ka jimang pisa wala umdei ubrio na ka party UMLA ka molai constituency uba piti sau kami ulaya kendu yu menteri rang ba ka jela ukonat konggal sangma henne ka singi ka pratarik unai luar ha molai no pedeng habakran hakani ka jingai lenti jong u suwa bandai shadil hi ukonat ulap pen pau ba ka sarkar pedeng bat ka sarkar jela kitre sitam man pin biang ya kithan nong kendong kumju ru ya ki kasar berkeni ke dekat Hong Jongka Jal Jivan Mission kawan pentingna baborok kita nong kendong kinyo ukonat sangma ulo ong ru bagani kan riu pen riu sauklur ke dekat face baningkong baja ka face ke baar kin sa shimkhia ban pin urlong yaka kumbala kerpat da UMLA kathan ubala penpau bakidon kamru ban bujli saya kipai badon hapo kishnong kitau hapo mulai. Today we are happy to announce and inform all of you that some of the old feeder lines and the pipelines that are here in Maulai that's been there for a very long time, which have not been repaired, with the continuous intervention and continuous push from your local MLA, who has been very, very active, and he visits my office very often to take up issues about Maulai. So with his efforts, we have been able to push this through, and now the 6.4 crores to replace the old pipes have been taken up, and once we finish this, we are hopeful that further we'll be able to take up things in a second phase also. So definitely it will be the endeavor of the government to ensure that the old pipelines are replaced and new pipelines come in, but it may not happen in one go. So in the first phase we'll be taking up this main line of 6.4 crores, and then the second phase we will take up the rest. And I think from the government side, I would also like to inform you that in the rural areas, we are going for a massive program this year, and the next 3 years, in fact, which is called Jal Jivan Mission, which is to ensure that every rural household will get a water through pipeline. Katba na kaliang UMLA haswa kani ulapan pau ba hapo bana risau kinget bakinyo ban sedang no ban bujili yakini kipai balasarang ki balong gadau ba jong kajing kedu hapo mulai. Hang ni kesinglai don dekat ru video uba piti pasa ki he ke PHE hapo ka jingalam uba ke khongla ii ki rong ba shnong bat kwe ni kong ni sha ngopun pau ji songu yung si banesla ba nakali nga jong u mata nga sarkar yung gadap asnam shiten ba hakani nga jong gadap asnam shiten nakali nga jong la sanction ya ka scheme jong ka maulai jingi ka long riu kurur riu saula dai fu hajar kani ke scheme kan dai na kamata ban wengno yakini ki pait ki barim ki badai jong ka long round road kan ke thup da thina po ying dang na tan jan ying ba mo kom to ter ba mo kan ya hadu ong tai ha po jong ka maliwan ka bang ong hajan jong ka lum jing tep jong ka balang presiden di habri berkeni kada ka kam ka ha namar ba nakaliang jong PHE ki hap ya ka banti ya ka surok kada ka jiti surok kan bon ma namar ba mga mener no tini ba mo terror kum tu haruk tay po lum jitep jong barang presiden po maluban di kan kanihi ngalaban ong ba kanong kakam ka ba khraw ha do kata badang ipaya kani ka skin kani ka scheme gini yo sanction na do usnam do arpatric march sejak nas pa nyo po arpatric march sejak nas pa nyo po na sanction yang ni ka scheme kani ka ba kani ka long round road mga patay nga mata di hangni udan feeder pipeline udan pipe nang po di uni pipe kum malong mata usnam sejak nas pa nyo po la sanction kakandai lak tingka kata pisung pu kamu kelas lem ha ka bede bat uni upai di badan hang ni apa surok di la commission yang ni scheme ka scheme la terkam ha usnam jak nas pa ni pasau di hang ni ko ban batai pi hamolai don lately ki division ga pe ya umbam umdi ka electrical division
kapa pom nang tay na salang water supply scheme ka pom nang tay katan baka sa sam gi benta jamulai kaban political ka baka syura atau usu bu ka chuthe hapotop te hadinang tu pada kasim investigation division bersam yaki yaki yang isem kata kadi ka benta habari investigation kini ka scheme bangi kani ka scheme bang minister no sanction kani ka scheme jong ka investigation ya ka ban replace no ban weng no yang ni ini pait beradan mentah ni posdok safun rius nem ni pait dadan di safun rius nem pisau ko laslam ha ni pait lang ni pok ndo di kamtam ka jimbun jadi kali hani di hari di spa kajar li kali ya lap non di lap ki layak safun rius nem di pait kanang ni kisning ni pait dalam ngam sipo kalau poi ke benda kalau haba kini di pait mentah kila sarang kila jot kila perah barka ligage lu nak kapor di hadi mengalih nak kalian ngajung ngai ba kan dia ngajung ligage ka barka di sarang jeng pait barka PHE ru nak kalian ngajung ka kala le stom nak kapor ya kaban ya kaban repair ya kita pait ki ba ligage barka mujuk ba ki ba la damage di hapring jongka jing trestom nak ada PC department simla berpembiang kajing kedua pemulai kadai nak dau ba kini kipait kila sarang kipait kila jot kila para kala khambon ko ka bumi sabar ban yak beri posno dikar pelong nak dia jonga kan ba la i kan dia jing ya IPC di orang pek ngim na asyur kala rakti namar ba ligage la bon palat Tinggi komen nak jadi trestom nak yang PHE department. Rekat khamtam nak yang TP walang kum principal secretary jang PHE. Rekat sibjinia, rekat additional sibjinia nak yang SE, nak yang external ke SDO obasya. Alak perlongkam ya kan jingmu ya banyu ini sanction. Disen sedang nak matai kam. Maka dia kam lakom do dak bit kebiang nomor ba rebit kebiang. Ubnai Oktober sedang nak ni kam. Di ubnai Oktober di benai ba ni perkat. Bode ba stop la kamduna. De uslam de jur hansyu. Tengi ko sedang nak ubnai Oktober tu terror kaniat. Isim du Oktober, November, December, January, February. Ka target jong PHE pendap ini kam kade hadu 31 March. Arja away kata target jong ka.